برنامه kadın adenge civaki ev demu hamude me xoş temaşavanın heja em ve hafteci amede divin mevane malawe em helwa şandına hükümeta rejima baaz ango hükümeta şame bipirsin ka xalki amede çawa şirovet ke çawa dinirxine her uha erişin çekdarın heteşi o semawe lidiji reveberiya xosar orojavay Kurdistanê çawa şirove dikin o dinirxinin em ka bipirsin xelkê Amedê çi bersivê devam pirsê me berama me destpêt ke bînerên hêja niha destpêkê dixwazim vê bipirsim hikûmeta Şamê hilweşiya ket besar eşat ket tiviya çawa dibîn destpêkê çawa dibînim tev kompîla tev ewka Tirkiye zanî ha komplo tev Tirkiye dike kes nake yani Kurdan naxwazin ha ama çi Amerîkê Kurd dixe nefret dike nefret ne fedî dikin ne heyat dikin hiçbir zaman ما فيها وايد بيها ما 45 مليون نفوسها كردايه ما بدل دانه تبع قومبلا خباطي كرنه زعمت ديتنه تبع ازميش بونه بمليون حزار ساله يو المشتركات من تركش مرابن قال سوريانتك قال نظام تشتكن قالت بتوني عالميتك قالت كرداناكن يو قال كردات كم ملك نفرتك ها استخوازم وی پرسم حتی شه او سماو اف کومنت چکدار ایشت ما ترکیه دستک دایه که مالوی ترکیه وان خودید کرد ما قومپیلا وان طاقه وان اوکا فضایه وان اوکا ماشکو هانی ما وان طاقه ایشتی هنه ایشتی خلکه جیت کرد و سری ملتی رات که بلند کرد بتونی عالم دیدی وای örgüt bu, jert gotin örgüt teröriste zani ha. İşte ana dev juan berdaya zani, want ke devlet dev kurda berdaya. Madbe bir havay. Başa. Mazlum Abdi Gazi Türkiye ket ve wara em mesele bi diyaloqi bi aştiye çareser bikin guh kardikin, guh digirin. Ya bırak karbike jî zani çe vacib ke boşe. Çe vacib ke her daima serheldan eka Amerika Kurde her daima. İro ne besbe, sibe ne bedisbe. Katliamın ser Kurdan herkes buya şahit. Dünya karu koru lale denge xwanake. Her jeku Kurdan ve derib dest xistiyaj deste wan derxin kome çete eriş adı ben ser Kurdan operasyon adıkın o hovitiye dikin tiviya çava dibini. Valla ser vi ahi pırtışten leysandın na em vantıştan seyirdikin gozardikin pırtışten leysandın. Hala zaten Türkiye bir işte Kürt kazanmış kene işte kazanmış kene nailin civan'da cihada kazanım ekwe destevan derdikin dibe bira bin destemeda Kürt bira esire mebin em ne esire bir velati ekwana em ne esire bir devleta zulüm karır tav zulüm karır valla داروی هوای ام پر دل ما دیشه دل ما پر دیشه yani کو برای من روز آوا وسن با کرو با شروع چهار پرچجی yani gerek ki be یک اجبار وی هوای نایلم به یک اجبار هوای da şarkı kreş sertme kurda televizyonda. Peki çift farka hateşi o semavi jidai şahiye Avanan sadece navda gizdikin, baya bu 20 sala muangodari dikin, muhasir dikin, çıka çete Suriye hebun aninen kampan eğitmiş kirin, o silahdan da sevan olarak korucu yoktur ki bir şu anda sesleri mekurda. Avaya zulmü kamazine, amzanın çi oyun tele İslam'dın, am hoşlanın başlanın, beli am hey kurd am ne bu ne yak. Garan bu ne yak. Yani işte am bebinin gerekirse Kuzey Irak, Kürdistan'a, Türkiye olsun, Rojava olsun, ama alikari javra bakın ve alikariye da hani tiş fedakari lazım. Gerekirse mecane vacib bidin, ama bu buraya ama dıştan kabul nekim. Peki tekçuna ketina hükümeta rejimi yani Şam'e çavadi bini ve Kurda her kuban guankir govarem lehe bikin nahatin her davi ketin. Avaya zaten ketandı bu. Yani bir resmi olarak ser nav olarak hatta ketandı. Ya juda ketandı bu. Ne ilo bu? Beşar esas juda ketandı bu.
ناوی sadece الویداری ما بو ابی ناوی جی الویداری سیل کرد دعواوی بری قدیا بو yani زوبا هلوه شاید بجی yani öyle bir şey bu yani ya metaba di yani sadece الویداری قوقلا کی بو سکلاندی بو الویداری بناوی سماو و هتشه کومن چکدارن لسوریه تیم بسر هرمین کردا و ایریشی کردان دکن و قتلیامن مزن کرن دوان چند روزه مزن دا سیویل زارو کشتن ام دست پێکێ وێ پرسنتڤیا çawa dinirxînî Ana vana ez degiş nabin. Vana degiş nabin. Vana giş ketina xuna Kurda. Vana giş zaten işitin ondan sonra ez Nisra'ya giş vana dijmin hemen. Yani naxwazin liciki Kurd to bibin derin lê dixînî. Ya ana watê ke çûn ketin Baxdayê çûn 15,000 Kurd û geze çoluk çocuk dikir wan qatliam bikir ana. Yani viya wike. Yani li Kurda kî tê li Kurda dixin Arab Fariz herkes têne ya em ji bo nawî ama mesela wan qediya ye artık keskê Kurda da nikare Kurd xwediyê vî ewkê ye her çar perçazî Kurda li Xur Saîdiyê derkeve û ji bo nawî em dixwazin kî Tirkiye em kem bilvira em zî Kurdin em zî Tirkiye wetandaşî ne em bevdûra li viran e em dixwazin Tirkiye zî bi mera ew jî birayê me ne bir ew jî yardımciyê me bin çünkü wana birayê me ne mervê me ne xelkê rojava mervê me ne yani ya mesela alîmala xalanê min jî li wan derane örnek yani çûne zamanda çûne wira ama em dixwazin ki yani Türkiye mada em bevdûra ne vî memleketê Türkiye Cumhuriyetî em bevdûra me şer kir me bevdûra çêkir watê Atatürk da heq û hiqûqê me heye vî memleketê me bevdûra çêkiriye yani êtirka tenê nine ê me ye jî vî topraqê İstanbulê bigire heya vira Suriye xelkê Suriye jî dibêje xelkê me Kurd dibêje heyran ev der axa me ye bihêlin em jî xwe ra ser bibijîn lê hetil mitil dixwazin Kurda li wê derê teng bikin Rasen naxwazin gerekî radibin işte ciyeke Kurd tişkî çêkin saldırnîşê li me dixin em viya em îzin nadin ama mesela wan qediya ye keskê da bi Kurdan nikare û ez dixwazim hinkî tişt hene hinkî tişt hene tiştê qirêj qariştirmî jî dikin li Kurda li me dixin mesela ev ra ez îna dikim ki Kurd da keskî nikare wan jî wira derxin çünkü Kurdê berê nina mesela qediya ye em dixwazin çi ye dîsa bêjim em dixwazin Tirkiye Cumhuriyetî em wetandaşê hevdûn em bevdûra me vî Tirkiye Cumhuriyetî qurmiş kiriye em dixwazin ki bi wan birayê me razî destê xwe dirêj bike em vîya dixwazin ew nekin jî mesela qediya yani ew çî da keskî nikare bi Kurda keskî da nikare حکومتا شامê hilweşiya Kurdan bi salan gazî wan kir Kurdên Rojava got were em li hev bikin em vî welatî biparêzin lê hikûmet ket tu viya çawa dibînî Yani evya kemasiya wan bû bira bi Kurda re hevaltî bikirane îro ciyê xwe rûniştar ba hevaltî nekir bi xeberdanê Kurda jî nekir êwan zarar kir îla Kurd li wê dira bigîjin heqê xwe baş e îcar komên çekdar komên çetek û jêrat bêjin êriş dibin ser heremên Kurdan ciyê Kurdan û li wê derê qetliyama pêktînin divê merva viya çawa bixwîne ev ya tê qebûl kirin Yani katliam çawa bê qebûl kirin yani ne mümkün e ji xwe tişkî wa fakat ber xwe didin ez nûşat godarî dikim ê bi ser kevin yani baweriyan pir bû wan heye îlla dibêjim YPG bi ser kevin yani evana çıka ber halê xwe bidin jî netice bi peran e vana jî welatê xwe diparêzîn yani tişkî pir ayan e 10-12 sal berê bi navê Daişê rêxistinek hat ket bajarê Kurdan berxwedana Kurdan wan têk bir çi ferqa Daişê û van komajeve ye eyvana ew navê xwe degiş kirin ji Elî kirin welî yani cardin ewin yani bira gelê me jî hinkî bi xwe ew bel xwe hay bibe hinkî alîkarî bi wan bikin îlhas YPG bi ser keve yani baweriyan bi wan tamam e yani ez pir bi vîya wî havayê asıl pê arz bûm ewlê feqet vê dawî ez hinkî kêfxweş bûm
Yani keyfxweş bûn em ez nûçe godarî dikim em êze dikim tiştê xweş inşallah xuya dibe. Yani tu dibêjî li Rojavayê Kurdistanê resmek mezin heye aslında. Belkî ciyek du ketin ew derketin destê çeteyan. Eywana jî ka ana Amerîka Mazlûm Abdî vîya wayê agahî da got me bihev kiriye em ji wê vekişiyane ji min bîçê Agirbest îlan kirine. agirbest îlankirine. Ew agirbestê îlankirina wan yani Mazlûm Abdî merivkî bêaqil ne yani zane çi dike. Ji ber vîya wayî baweriyan bi wan heye yani îla ew di wê resmê mezin de Kurd bijî bibin. Kurdan bi salan Kurdên Rojavayê Kurdistanê gazî esat kirin. Gotin were em li hev bikin vî welatî biparêzin. Bi xebera Kurdan nekir û herî dawiyê hilweşiya çû. Niha jî îca komên çete dixwazin Kurdan ji ciyê wan bikin. Man êrişên mezin qetlyamên mezin li ser Kurdan dikin. Tu vîya çawa dibînî? Evya kesinlikle kabul nabe. Ji çi kabul nabe? Çünkü ev jî herqê wîran e. Ev jî insanê wîran e. Zilma Esad kir. Zilma piştî çû. Herqê wîra gere herqê wîra jî herqê xwe bin. Ev jî herqê xwe bistînin. Ev jî ew bikin bi hev re. Herqê wîra yani ew ka wan e. Erdê wan e, cîciyê wan e. Herqê kesê tune yani ti dewletkî, ti ewkekî. Ew ê rojavan e, ê ewkên e. Ew jî birê me ne, em giş kurmancin, em giş ewkin. Heqê wan e li wê derê gere ew jî. Komên çete berî ser wan didin, bi ser wan va diçin. Wan komên çete weka Daişê qetliyaman dikin. Tu vîya çawa dixwînî? Yani wana heqsiziye yani ev em kabul nakin yani kurmanc olarak em kesinlikle kabul nakin. û em rast jî nabînin. Ev ya vîya wî jî kabul nabe yani em kurmanc olarak em kabul nakin. Çi ferqa van komên vêga û Daişê ji hevê van çekdarê? Kantin ew jî çetene yani ketine wîra çi ferq dike? Ew jî radikal örgütün, ew jî ewkin. Giş ewkin çetene ketine wîra yani. Ev ya kesinlikle yani gere vî işî çözüm kîvîşê bêdîtin. Divê Kurd çi bikin ji bo Rojavayê Kurdistanê ku ji dest neçe were parastin. Divê Kurd çi bikin? Kurdê vira ya Kurdê? Tevahî Kurdan. Tevahî Kurdan gerek giş ravin ser xwe giş ewka xwe bînin ziman bêjin ki em birayê em kabul nakin van çeta ketine wîra çûne wîra hem kesinlikle vî işî kabul nakin. Em giş li wê derê yıllarca Esad li wê derê kimlik nedawan, ewk nedawan. Van çeta îro Esad îro li wê derê bû dîsa vana xwar seklandî min. Îro van çeta ketine wîra û saldırmışê xelkê me dikin, ewk dikin. Yani ev ya gerek çözüm avî bêdîtin. Gerek kurmancê me gerek giş bibin yek viya bînin ziman viya kabul nekin yani. Bi salan Kurdên Sûriye Rojavayê Kurdistanê bang li Esad kirin got were em li hev bikin. Em vê derê biparêzin û em xweşî li vir çêkin. Esad guhdariya Kurdan nekir. Esad heftiya çûyî hilweşiya çû rejîma Beez ket hilweşiya. Tu vêya çawa dibînî destpêkê? Wata ku meriv rastî negire rêya xwar de be ew xwariye re. Esad rêya xwar de be rêya rasta nebûn. Ku birleşkavî û bîlkavî Kurda bayek mutlaqayê qazanmışke nedraviya nedişin. Ev cî xwe de mala tehmînam da yani esad tehmîn dikim. Piştê ku eger yekîtiya Kurda nekir xebera wan nekir kendî başına işgalê hesteke çû wî qeyb kir. Baş. İcar piştî ku hikûmet hilweşiya rejîma Şamê hilweşiya komên çete komên çekdar êrişî ciyê Kurdan dikin û qetlyamên mezin li wir pêktînin. Tu vêya çawa dibînî? Meriv ji wê tirse. Enkî ji wê tirse. Çawayî yekîtiya wan çê nebe ev yani Ereb û Kurd ku bi hev bikinse bi hev re yaşamış be pir baş dibe. İnşallah wisa be. Ana wisa dibêjin. Dibe bi hev re wek bira em ê ji xwe cîrantiye ev bikin, em ê xweşik yaşamış bin. Hesede Hêzên Sûriya Demokratîk jî gazî dike Tirkiye gazî komên çete dike. Divê werin em li hev bikin em vê derê biparêzin. Ama lê qetyama li wir pêk dînin yani li min biçe li Tel Rifat, Şehbayê, li Eyn İsayê însan hatin kuştin di rojên dawî da. Hey valla dûma zulmê tune kî zulmê bike xwe de ji belayê dibîne. Ew jî zulmê dikin. Ew jî zulme. Yani ew şu anda Kurda zulmê dikin. Kî zulma Kurda zulmê kîl kê bike. Zaten dünyaya da
الإيراني العراقي التركي الكيري كردات بنزل ميدانه ولی حقی وان در که من بجن چند کارشکیش دسته من کرد به چی بکن خودی چوال روجاوای کردستان در که حقی وان ملت الدنيا حقي وان شيء حقي كرداز جرا عيني به جوان كيم ترنه به وزي بينا وان به مادام كي برا دين قردشينا مادام كي اگر امش بده دين قردم جرد بده دين قردشم مادام تب مسلمانن مادام تب جيراني ابونا افقاس سال به برا يشمش بنا قال حقي وان بينا به کردن روجاوای کردستان به سالان غازی اساد کرد گو حیران وره عمله بکن وی ولاتی به پاریزن گو نخوی سونات و وکیا صدام هری داوجی وسابو هلوشیا تو ویا چواد بینم دست به به هلوشاندنا رژیم پرسنجته رژیم zaten اولا سرید گوری کردا کربا ایرو بک سوناوی نه وانی با ایرو چتین انا ورا parça کرن bağlayın İsrail'e, bağlayın başka ülke, yani Faşistan'a, parça Kürdistan'ı kişiyle parça dikin. Yani Irak ve Ember, Rojava kış, yani hani sonan parça yok. Sa İran'ı, en sonunda Türkiye'ci eğer desteği habide Kürda, Orta Doğu'da en güçlü ülke evi. Mazlum Abdi Gazi Türkiye'de de bir hayran var en embriya diyaloğu o açtığı hevbekin. Sonra Türkiye jibran ve bina rejime bas li guhnadın da xwazin mazlum abde rojava eviyat te çavat şiro bekir teviyat çavat nırxi ya belge seri de Kurda zaten çiğ kahve em be anti karşı xwed bin yani en ufak hakiki an kes تعاملنا ne Türkiye ne İran ne Irak yani em be sahipsiz emmana hatana halbuki Türkiye desteği xwed dolan anlaşma ki ki Orta Doğu en güçlü devlet ev Kürdeji daha belki çıkar xarruş kanı bده. Tatuya koçekin. Yani vani ne ki sonra Türkiye ne beli yani zaten xoya ve başeliş de bece yani çekince olan yani de agam şkilekin sıra beserme yani. İde abi ki inşallah Türkiye destek oldu Kürda. Bıkı vakf himaye federal yapıyor ki ki hakkı olan şu bده kaz devlet devleti ne kana. Kaz ne kalım Kürdistan'ı avabkın. Yani de o hakimiyet tanım emji zamanı xo kanım eğitime xo vinin çi bıkı. Yani şki proje ne xwazın Kürt. Yani baş ev ki Türkiye destek oldu yani ne baş Orta Doğu zaten her darı xarab. Kurdin Rojavay Kürdistan'ı revberiya xwasar bi salan Gazi Beşar Esad kir. Go were em lehebkin vi welati be Parizin. Heri dawi haftiyek beri helweşiya taru marbu çu. İcat viya çavat bin. از geleki baş dibînim ji me giş ara baş ev ji me tevek ara baş ji xelkê me Kurdara tevekê ra baş ji Türkiye ra baş ji tevekê ra baş ama en tiştîmînek zehmetî di piştî vê evê da serhildankî ji eşîretkî tişkî çênebe ew baştirê ye tişkî wer tirsame heye edbêm ya Rabbî tişkî wer çênebe temamî wê gibibin yek و گله خو لیورن هاو سچما خو بکن و başkan خو seçmiş بکن و فنا جامعه را برسری و ناو اروپای دا ناو دنیای دا بلند به ان تشتی باشتری خوشکتی اویایه İcar piştî ku hükümet helweşiya çû lê komên çekdar ew komên çetek ku herkes weka Daişê wan dibîne êrişî Kurdan dikin qetliyama pekdîn tu viya çavat قد نباشد دوێرێ دا سیلاح تەقاندن کوشتن خوینک سوریە ڕاکری خوینک ڕژیایی زاتەن پر و پرێ ji vê saetê şûna gere xû nerje li wêrê bi xweşkî bi însanetî li hev bicivin sermiyanekî di nav xwe da bibijêrin heta anayasa xwe çê dikin xweşikî ew ê tev bi wê anayasayê qaneh bibin û rahat bibin. جمع گوش هر دعوت دعوت تش کرد چیه کرد چوا خودی روجاوای کردستان که منگا تل کرد چیه والله از بیشتر به هر خبر بدم برای بیرلی گواچه بن
برا سرمیانی خو بلی بکنه اویا کرد ویا بدم ویالی اویا نزانم درزی بدم ویالی ایدنی بدم ویالی نه تفکی و قصا خو یک بکن سروکی خو ناخورا ببجیرن و لویره herkes براش خورا حربه بیستگاه خو حرکت بکنه اویا کرد هم بدن هیلی اویا عرب هم بدن هیلا ده اویا درزی هم بدن هیلا نه نباشه نباشه براستی اف خوشه بخوشکی به نک بزیارا سیلا بیرو باور و نته و ملت نوا هفدا خوشکی بجید بله ان درستی ان باشی اوج تمام را باشه تفک را باشه گش را باشه حکومت شو هلوشیات شو حکومت الرژیم بعث آب بشار اسد هلوشیات شو لیو جاری اف کومن چکدار کومن چته کجرات بجن ایریشی کردان دکن نه خوازن کرد لوربن خودی استاتو تبیا چواد بین وانا دمامية داعشية أي داعش تركيا زي دخازي تعمد قصدا داعشي بقرة يعني أو شتيك تركيا دستك ده بده أما حيفا داعشي بستين أنا حرار حاضر أوه لأن از غازي كردا قشتا ذلك غازي مالا برزاني ذكر بس هدي برهيش يوم ورا سريو بتشقاري بك قاتلونا تركيا ياترم شدك و آلیکار کردان نابی اون کردن از و قنامیش که برایت که هیچ او بین سری خو دوستی کرده ام نبین یک ام هر تک و تک ویجاری از باورم کرد ای سرکبه آزادی ام میه باشه ای تو گل کنه چون ام گلا گشت هست که او چه ایزدیده به چه دینی و چه به ارقی و چه به وای دنیا ده en demokratik وشاندن ای روجوایه تلویزیون مستی حبیه سی قنال آویتی چاناق آویتی از همویا گودار دکم حیا سرس به ایش رانه کتم از آقا گودار دکم وک الوی بم لی از گازی همو کردا دکم او که خوینا کردا تاش میشکر او که خفروت نه او که خویدا ترمان که اجوار ایجاد کم 75 سال عمر من از گشت ایجاد کم بر همو بکن یاب ببین یک نبین یک ام هرن تک و تک حبکی جمعنا آمین دخوازن کردان روجاوای کردستان بقورینن باجون تویا چواد بینی اویا صايا خدي بخمره مي بگرن ام سري خوش راكن ام سري خوش باوي كالي ورا جدار ناينن حتى من في الدنيا يجي ام جا خدا ناين خوري حتى من كردستان ايش دوام كو الا شا ان شاء الله ام قزاميش بكن غازادج ازادي ام يابي يعني سونيا ديكتاتورا ما بردي امينا صدام امينا قذافي امينا اساد جي واي وربو çünkü ticari behela demokrasi behela insaniyeti teşkil nekerine. Ve ek. İkincisi zarri Kürd Suriye yek roki qasi kevir ki javetin hela Türkiye na. Sadece xwe savurmuştuken dibe jimme tedişi nayve. Peki yani çima ev Türkiye hakwasa düşmene Kürdaye sırf ji bo ku ortamekî ji xwe çênekin ne bi xwediyê statûkî vê dijminan têb Kurda dikişîne. Çeta beslemî dike, çeta meşê çeta de, silha de wan. Evana ew ê rûkî biqezin. Ew ê rûkî sonya wan jî were çünkü kes heyanî dibe ya heyanî eşa çira kesî vêketî namîne. Were. Ew ê rûkî çira wî jî bitefe. هیوی ام دکن که و هوال تشکی خوش لوی چکن امش پکی خوش بده. دبی کرد چه بکن خودی چوال روجاوای کردستان دارن توایی کردان هزکا چوا خودی روجاوا داره که او دست کفتی نچن. هگه یعنی امینا ام بیشتر وای کردستان عراقی او جنابیش کردستان نه var. Peki yani hakkı wanji tine kuali kariye bize Kürde Suriye hakkı emeji
تنه کو ام جالی کاریه بدنی حقی ایرانی جی حقی کرد میورا تنه کو دستگی بدن وان گره بدنیش بو کو کارمل پیاب سکن مظلوم عبد بانگ لتركيا كدبي حيران ورن ام لهف بكن دبجه ورن ام لهف بكن ديالوغا كي تشيكن اشتي ابا بكن بس ايدي افشر لسر سينوري ما هو قومي خلق تيكوشت قتلام تنكرن او گه نادن ناوی کردا تنه گاوا درباس دبه نزانن اوی چبکن یعنی دو خوازن کردا تخن تاس کی بکن و کاوی دا قرتینه ها خواسا دشمنانتی به کردا را دکشینه یوسا حیانی ایرو نه zarar ki Kürdi Suriye geçti hele Türkiye ne güllek yabetine van Vail hendere meclisa Türkiye emezatkin gava milletvekiliye me qala Kürdi Suriye'dekin giş behbdora hücum dikin dibe hoşku bire yani gere nave Kurda derbas ne be gava derbas be ev dibe hoşku bire o jibo Kurda baqadin statu ki çeyne be çiz de sevante yadkin ام هیویدارن که وی سونیا وانشی وکا اساتو و صدام ببن تماشاوان هجا ام به هفتهجی لآمده بون و ام بون میوان مالاوه ام بی اوید کشن داویا برنامه خو ما خواست ام بحثا هلوشاندنا رژیما بعثه و ایرشین کومه چتاین سر روجاوای کردستانی بکن از هیویدارم کو برنامه بدلی وبو ام بی اوید کشن داویا برنامه خو حتى برنامج كان هرشادو بختوار مين